your best YouTube channel. Ryan. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Chabe ichokola okuba ngoli kwa Why Media mwe bali kutukobera nga mbona mboze ife bambi ku YouTube tutuza mu amani era nsaba bayakaba kali ku subscribinga to go ahead and subscribe igo mulungi ali eyobone mboze ife bambi tokoma kudibona novao atukusaba bambi o subscribinga wale kigambo subscribe wokona onabo tweyunzeku tukolabira kukona ku kade notification bell kakoneku kikuyamba ku nti buli mbozi bambi yetotayo oba mwa abasokerwa ko kujifuna twebazana abava ndi bayamba abantu baife bambi betubaletera numba wako kwa obuyambi ne mukyuso obulamu bwaimwe obulamu bwaiwe nabona abava bambi ne batu wajasi wasala eriyo sometimes tulete embozi oli yajibona yanolera yatusabira atasobole kuleto bakasento bakintu yakyo bambi gwena kirungi katonde sadi na adiwuliza ngawe muri kumbona ndizeyo eno bitundu byena kalama ibukyaye mu district y'Iganga bambi kumbozi eyo mukyalo ono kirabira naida ko kuwano myezi ngebiri kitundu inuma nabaletera embozi eyo mwana ono Ryan nga yazimba amaiso gafuma yukuliya Ryan yali nekizibwe kya amaiso nga gafuma yukuliya era naida embozi najikola twasaba abantu okutuwa ku buyambi okutugemera ku bambi esade mwe datukiriza eri bamuza kisaba bava ni batuyambako era mama ono bamugama ku ni Ryan bamutwala emulago yabeerenga baidanda ba Ryan okumala emyezi ebiri nga na kitundu era wano gwe tutuse Ryan amaiso gerayo munda tiga kali kungulu wabule chembi ekiri nti tabona yafuka muzibe. Oh my god, Ryan twakola ku tetwakola amaiso agali gafudu muiga kuliya abasoba kule kina kyona bageiza imunde emulago aye bambi galo bokuterera okubona Ryan bambi muzibe ku myaka gino Ryan yainda okusasira abulamu bwayolekaire tibwangu obwaba muzibe ku myaka emito era bambi tusaba Katonda ayongere okumutaako omukono ogw'amaani ayongere okumutaako ekisa ayongere okumukuma oboli awo n'okwongera okumugemerera so bambi tutwali twogera ku kuno mu Kairo ono ng'ali emulago tutwasobola kujayo olw'ebizibu ebyaliwo olw'akasente wabula yavire ku emulago yise kuwaka takaleka tujeyo kuku so mami mwisuke emulago kali nsebo kagemere kuku omwana bimuluma bilyawo sebo bida kuterero obona sawa n'embeera dali mutidde yalimu sawa yabutyandeza mu isano kumbeera dalimu era ne yanzo obuyambe bona bwe mutaako omukono buli kye wakola byonna n'abakugemerako abawuliriza eddoboozi lyo mbeebaza era n'abasanukira era n'abakoba nti mu abongere mu kyabasinga okwenda Katonda talyanguza idda kubawa so otwalaga amawulire ga Ryan nga amaiso gali kungulu gafulumamu emboze yagema ku bantu ayi nga kisa kye twali mu nti abantu bali bafunga bazira kasente ayira Katonda yayamba nti eri yabayamba kuku bano betwasindika okutwala mwava gano mutya tukwenda obutwaire ku lugendo lw'emulago okusimbuka gano era twasimbuka obulungi bampakira naja era na sawa yabutyera bakakola ki bakampakira bakantamu sente okujja okufuna idagala so mami omutuuka emulago mwatuka n'omwana tukobera embera etya mwatwa kiseera kyokubona ba dokita mwabona olunaku lweno olwo mwasulawo ki twena tukobere n'ataali eyategeera embera engeyali twena kufuna kifaani ekyo Ryan atuuka atya okuba nga sawa n'amaiso gairayo era busaaga eno azaana n'okuzaana kati olwo twatuuka emulago balinga ku mwana ba dokita abamubona ku dokita akolagana ku by'amaiso teyaliwo bamukoba ati mujja mubona ku lwa weekend kuba twaja lwali lwakutaano
twakuuma olw'omukaaga lw'esande ku Mande twabona dokita batandika okolagana ku by'omwana bamwingiza ku Lwokubiri bamutaaka omusaayi ku Lwokusatu yatandika eddagala. Totwala speed mpola mpola mami. Dinzenera nakenenula bulungi ekintu we mutuuka olwokutandika ka dokita azirawo ati mwidda kumbona zito ku Mande dine nakuwasulawa walina abantu be Kampala. Nasulamu eno mu wodi baatuwa ekitanda kye twasulamu. Twalambaala olw'omukaaga Olwokutaano n'olw'omukaaga ne ku Sande ku bbalaza twajja twabona dokita baatuwa ffeiro etambuliza nga enaani bwetambula n'empapula daaku baamutoolako omusaayi bajja bagucekinga bajja bamutaaka omusaayi bamutoolako amaadi ag'oku mugongo n'akanyama k'oku mugongo olwamaliriza me bamutaako encupa 2 ed'omusaayi lwali lwa bbalaza ku Lwokubiri bamutandiisaako eddagala. Okay, obutuuka eyo emulago badokita bamaze okutola ku mwana omusaayi kumwekeberera biki obunama biki ebyo baakuba ti ekyali ekyamuleetera amaiso gano okufuluma kuliya. Bambi tibankobererawo ekyo tibakinkobererawo bayanisa okusiikiriza kati oluvannyuma lwakyo ng'omwana amaiso gayikayikaine mwezi gwene guno gwendi kwogereramu bamutwala mu sikaani nga bamutwala mu sikaani bajja bamusikaaninga ki obwongo paka ni gano mu feesi wona bamusikaaninga n'amaiso bankoba ati omusiga guvwa ku mutwe gune nankani dine editambuza dino nokwali obukyamu nokwali obusibu ati ayo ekiro ekyakikali kutambula kutuuka muki mu bwongo bakoba bulwaire bule bwagano muki distance ya maiso kati bankoba ati bali kujja kwidandaba wanaabanga atereire nga gatuuse mu standard ayenda kujja kuzaana jozaani muleke ajja azaanenga. Okay, muleke ajenga tuwayenga mu mali agana bagatuuse mu standard yabendera mu gyagana abanga galimu basobola obutagatoola asigalira awo bwidandabe paka ekijokola kyokuwaamu wagana bagademye baida agatoolamu era baida kunkobera ekiseera ekyogatooleramu kabanga awo betwemereire na sente kuba abali nsindika nga bagatwairemu ne bansindika ku masanyalaze gabaawe esente edendebwa. Okay, so nga tukali kutuke mami buli saawa eno bagataako eddagala baataako eddagala ne baataye amaiso gawe negairayo munda kiki baakolanga ino abasawo bamukubanga mpiso oba bali ne baataako just bamwidandabira wa musiga eddagala ere bamutaako kanola bamutoolako omusaayi baataako kanola mweno omwo kanola yabataireko yabatolerako omusaayi mweno omwo abaidandabira eddagala bamutaako kemo yakozesa kati olumala okozesa ezira eddagala lindi lyabakola kiryabataako kabiri luvannyuma lwa wiiki ne kabiri bamutaako aye timinsi nga buli lwakubiri ateeka okufuna ki eddagala ng'abanga alwaire omusuuda olunaku olwo abatajja afuna bwidandabibwa bulwaire obwo bamutaako bwidandabibwa musuuda ogwo malaria kuba yalwala mu malaria yamubisa bubi era twaba ku kitanda wiiki namba ng'alifuna wiiki eyawaaku mu wiiki eyairaku me bamutaako eddagala okumwidandaba. So batandisa okumutaako eddagala lino liiso ki eryasooka okwerayo munda oba gona gwagairayo mulundi mulala? Irala ne lyasooka lino eryali kuukwe ng'otiitontono eryali liti ne lyasooka lyairayo ne kabiri oluvannyuma lino lyona gairangayo nga lino liirayo mpola kuba lyo lyali liweireyo lyona mu kiwanga kale lyo lyairangayo katono aye lino ewiiki yajja okwetoloola nga likoze eki liweereiremu nga kusigaye katono lino oluvannyuma lwa wiiki 2 lyaba nga lyona liri kujja erikola ki weriwaayo okuwirayo ewiiki yajja okwetoloola ey'okusatu nga lyona liweereiremu mu kiwanga
ngaliizeeyo. Abambi tukajja n'emboozi ya omukyalo nekirabira nga twalira ku bulamu obw'omwana ono Ryan yetwayamba kuku ng'amaiso gali kuliya buli Katonda agire ng'ayamba nti amaiso galiyo munda wabula ekyembi ekiriwo nti yafuuka muzibe omwana era n'okutambula buti obona era ali kutandikirawo obulamu muva kumubona wano ng'atambula yenka ajja ng'amamanta ng'abantu abona bambi abatobona so mami nendo tukobere wenaawo embeera y'emulago ebeera etya iwe omutaki osira kolinako emulago benda sente obuyambi obaire buti okulya emmere tuweko kifaananyi ekyo era ng'embeera ey'omulago ey'esente era eyendebwa sente yayendebwa kuba okulya ku nkooko kutwala sente abaawe eddagala lyabakoba nga luusi bajja mu idandaba nga lya sente era waateeka okwenda ofuna sente okolaki okulitaamu kati sikaani eno yabaamu sikaaninga yo bakayenda ku esente kuba nasasulaku ekitundu temangemeraku nibampa nensasulayoku yabanga ekasigaire ekitundu ekikakola ekikayendebwa okusasulibwa bende sente ng'emeka etwala 15 yonka negendebwayo nejasigalibwa kale yabanga embeera okulya era ng'ozira sente oba toolye kyo kikumi ku kiinaakyo kuba endandaba baidandaba kati we batuuka mu kwenda okulya omwana aba ali kwenda luusi emmere yoba okoze nga tali kugenda oba gyababa bafumbye oba luusi kawungako nga babaleeteireku ekiseera ekindi mu idwaliro kuba saawa etuuka esaawa yindi babaleeteraku akawunga aye kaba katono era baba mwana alya takolaki taiguta era tafunamu kati wayenda luusi yabanga tali kwenda kawunga ako oteeka ojja omugulira ekyokulya yabanga ali kulya afuna amaanyi agajja okulwanisa eddagala lyabaliikolaki okumuwa kuba tasobola kumulingirira kati nga Layani emmere akozesa matooke kyekikwamutwala akozesa matooke manige nanyama namagi nasooda oyo byakozesa era ne wooligula ebindi aye nga toguze ebyo tajja akolaki tajja kulya oteeka ogula ebyo memale yalya kale embeera yabanga neyo y'okozesa mu ddwaliro era yembisibwamu aye bambi mbeebaza era mwebale ino ono omwana okuteerateeramu okutuuka wano waali kyatwala ibbanga ki era kale bambi tekitwaire ibbanga liri awo kiganvu ino kuba wobalamu okuva eddagala litandise mu Desemba mwalitandikire wiiki esooka kati mugwokubigire okuyingira wano mu January ng'embeera erikoze eki etereiremu nga n'okulya atandise okulyaku nga tali mu mbeera dyalimu nga talya takolaki kati wuuno tuyingirire ogwokubiri wuuyo n'okutambula atandise okolaki okutambula yetambuza kwawo era kati bw'aba nga ali kukuwanu kunani kuluya banu waide mwena asobola okuva mu jokoni yangira ku munumba yava mu numba yaja mu jokoni yaba atyo ng'embeera dakoze eki dalimu akumbeera Ryan yaliko n'embeera yali ku mulundi gulo gwasooka otwayidira wano ng'amaiso gafuluma kulya kiki obona oba oli akisobola okusasaamuku kuba ekikwizaamuku amaani bambi bindizaamu amaani kuba eri yali mbeera mbi nga yewaliikiriza ng'eyengula n'amaziga kuba obuzibu bwe nalituukamu nalinduliire kufa bufu nti nsookeyo omwana wange anva enyuma Katonda kidi bwe yakola ekyamagero bana n'akigera ala oyo omwebaza ino ayakundulika era n'okitambuza n'okituusa awantu era n'okituusamu abo era nibatandikirawo nibanambaku bakuba ati omuntu tofwanga wabula weesigamira Katonda kuba eri yabaidi abagafu abadaaga abasobola okubaanukula mu bugafu bwaba balimu n'esaawa eno embeera de nalimu neringirira nga tidde ndi muzimwe kuba nali bubi nga nimwe niye ntambula mpunguka esaawa yabuti waire ndi muto naye gali wenkyuka ye nebona nga nakyukamu mu mbeera ed'omwana wange
neisanu lyalimu nilyandaga. Busa nombo na waya ebigambo atambula aseka biki mbwenenga zera mutusako nawe na kifani wali alinga sayena obona asirika ali mukulira kwa inamira halero mwagaine aseka musanufu no era emberwa neyo asanuka yayenda baine yayeta baine byazananga nabo yawa yakwiza muisana kubagala obulumi bwali bwa kitalongera niwo omulingira niwe nakwe kugema nga tosobola kuba mu bulumi we waba naisano kizirawo alira wena wakola ki walira aye kati saawe eno eisano lyalimu obulumi bwakendera kati mulawulira nga yena abona ekinonenkerezi kyabaine yabonanga nikyayenda saawe eyo alikirya kyatasobolanga kulya nga niwo omuwe ekirungi takola takirya olw'obulumi kubanga omusana n'obwire nga talambala mubeeka okuva ku nkyo paka bwire bwona bwakyangambesi olw'obulumi buyali nabwo okatasobola gatukali kweyongerayo wenaawo toba mukisa guno okwebaza ababona abakuyubirawo omubiri nga bwe bakuba leero abakuyambako kubambi abakubeereirewo kyokka bambi nebaza ino buli yatuusa yena ayangemeraku nagani kumukono nananukula mumazi gagenalira nagandeya era n'okutuusa kati nga mukagandeya nasaba nti Mungu oyo nzenze kyenja abasasulamu ayi mwene naida okutegeera kyajo abasasulamu kyona buli omu mu kitiibwa kye mu mutima gwe kyasinga okwenda era ayongere okubagabirira emberi yemujja era ayongere n'okutuwa obulamu twona tube nga tukaisa omuuko ogw'obulamu era nga tukakola era nga mukampa kuba embeerwa bweri nimwe abeidanda bitumuwa mu maani mukibona mwalengera mwakuba muti kyetulikola kiriyo eisano ly'amaani tijja kubeerabira wabula okusaba nti bana ala abateeremu obugabirizi munduyi ne munduyi buli omu amuwe kyasinga kwenda ku mutima gwe era amugaigagaza omutima gwe bwabaali. Amina kirungi bambi saba Katonda salida kudiwuliriza era saba Katonda nti abakuyamba ajja mu maiso n'okuyamba kuba olugendo lukaali nga wotukobye buli saa bakuba ati olina okwira yemulago era yemulago kiseera ki era kiki kyebakola buli lwojaayo lwaizaayo omwana oyo era buli lwa kumande ndina okuteeka okwirayo olwokubiri abenga alifuna eddagala kuba buli lwakubiri ateeka ofuna eddagala kuba bankuba obutamiisi nga buli lweminsingiramu kiro kisituka n'amaani ekiro eri kyabanga kize mu buyaga ate wekiira tikiira iruma sobaka buli kumande ojenge Kampala emulago bamuwe eidagala alifuna lwakubiri kasente era awo n'obuyambi n'obwo obwesiga bala bweri beteekeramu mumbeera oti neida okuba buli lwa balaza ndina okujja emulago olwokubiri yabanga alifuna bwidandabi kyaba kubanja n'okutuuka nga neifeiro yetuuse era mule yafuniraku obwidandabi baidi buli lwa Mandela yani aba aliwo era yera bamweta erina lye alina okumweta erina lye era yabaawo era yafuna obwidandabi memale batusiibula twavaamu luusi tuvaamu saawa 9 ku 8 ku 10 tetuba tuviiriremu oirirawo oba olwisosolayo nensulayo luusi namalayo luusi basobola okubata ku bwidandabi ewiiki namba babanga wiiki namba bali kufuna obwidandabi nabanga ndi eyo namalayo ewiiki 2 agandi navaayo babanga ndi nti ajafuna lwakubiri nja lwaba naira kweno olwokubiri olwo lwabamuteireku kubalaza neirayo kuba saawa ndala baba balitwenda mu wodi tubenga tuba tutuuseemu ningirira engeri omwana yasumbwa mu yadaza oli simply amazi yagambita ku mutima wabona olinga ali kuvuma mama we ali kuvuma baba we aye iwo mali ewiiki toli kusula mu numba yo oli kusula mu mpewo toli kulya bulungi oli kulabirira mwana so buti wanegavaawo embeera yali etya ndagene wano endi anafu bakwagana obubooli obuyuni
temujja kulambuka wandala era embeerwa neeyo olw'embeerwa dode mu nga bw'ogibwoineku era bw'ogyagaine neeyo kuba mba neeyo abaana bankubira amasimu ati maama nakubamu buti ndi mu idwaliro nkole ntya nzira kyakola kabiri woli mu idwaliro oli kusaba bakuyambe kayi bali kwenda kayi kabali kuyamba kweroweze n'akawunga kale embeerwa yabanga n'ekyo era ekyokulya bwendi n'abaana abo abali n'abaana abandi ndowooza bagiire mu kusoma ye kuba n'etaamu eno tebaafuna lipooti olw'esente tebaafuna lipooti olwo headmaster yandeta n'ajaayo n'ayogera naye bwogere yakuba sindika abaana baide batandika okusoma nakuba esimu abaana buti ndowooza entali kubabona bakoze eki abandi baba bagiire abandi ndibabona bali waka aye olw'embeerwa tiidi kuba bali kunamba muli kunidandabira omwana aye buli kimu kyona kyona naayagaana kineetwise ku mutwe nasigala kati endya neeyo ssaawa ya buti endimu ntusala nabula nakandi obubooli obuyagi ni buno obuyuni obukupa oidi obuyuni obukupa bweni baala kwegemagema lwakwenda kwebeesaawo baboneke nga bali kwebeesaawo aye ng'embeera teyamulembe era obuzibu n'obwo ate nze tijaleka kufuna eddagala lwa mwana kale embeerwa dabanga neido bakama bange demba nga diribisibwa layani ono ng'omuzero omulimu naisuubi ki isuubi eringi lyensobola okumufuna mu mwana wange Katonda ndowooza kyeyamutegekera kuba ndibonanga n'emikisa gye gyaba miigule asobola okutuuka ekiseera mwamugemaku bamusomesa mu kumusomesa kwaja okusoma asobola okubaamu n'ekyomugaso kyaja okunkolera nze nambe okumwisano eryesiimisa bintu ki byakola mpulira nti alina ebintu byakola ebikwewuunyisa weena byayogera waako ng'omuntu omukulu ti omwana ono omutta ebintu bino bifaawa kuba luzimba nti yaime naye wano nga we tutyaime luzi nga tuti bwe tuli yankoba ati maama nsaba Katonda akuwa omukisa akusimulule maama owangaale era obeewo ng'oli mulamu omwana ono oyino wa myaka emeka myaka 3 n'emyezi 7 kati yakoba maama kankusabire nti nsabira baba Katonda akuwa omukisa nti amiina yabanga bingi ino byali kundogeza yakoba maama nendobeewo owangaale ayi maama nze njawona nakoba wakoba layani wakoba ndi Katonda akuwangaza era obe mulamu ati maama njawona yabanga ali kwiza musuubi era yangumya ala yaleetawo ekyengero oti n'ekyo zena nakiringira nakoba tidi nti kugera kwa Mungu mwene ali Ryan ebikuluma buti embeera eri etya onaaterera onaawona ki tibikakuluma ino kyekitakuluma buti onajja ng'oterera onaawona webaza abantu eyo abakuyambayambako nibaga maama akasente okutwala mu idwaliro bakuba oti mwebale kunamba bakobe oti mwebale kuntwala oti mwebale kupakatya neganja oti mwebale kuyamba maama nebali kuyamba maama wena kuba oti wena bebaza oti mwebale kunamba ndi kujja kutereera yogera maloli ati mwebale kunamba njatereera kika oyenda kayi abantu bakuyambe kirayani oyenda abantu bakuwa eki Ryan yogera biki byoyenda oyenda kinaki oyenda maggi Ryan ayo olisoma ojja kusomerawa kwekemeyo
Yaba medi. Eba tumeyako. Ojenge eyo muzanengako. Kale katukusabira oterera owulire. Nga yani ojja kuwona. Tinikyo. Amin. Kale tusabire kutuvagana tusabire ku okutwena. Kamba chabi. Anti saba tujje. Saba. Saba. Ala mekija. Okay, kale. Bambi tujja kuswika gano. Ono n'omukaire nga atuwaira ku bambi kumbera iddo omwana ono dalimu. Era omwana akali kubwida ndabi baba sibule mulagai buli lwabalaza ajja ku review n'okufuna obwida ndabi obundi abanaawo ayirayo bayongera okumwekebeda babone era baenda kubona babone then oluvainuma baida kumwizayo kusikani babona amaiso gali mumbeera ki gakutolebwamu oba ajja kusigala atyo abo bulanga ekiriwo ntakabona yaziba amaiso Ryan bambi ayenda kumwongera kumusabira takabona mwana muto yaziba amaiso era okutambula agezaako okutambula yenkeera yobona awo amantanga bo amante so webanga eriyo alina kaina bambi mujo maiso n'okuyamba omukaira yenda mitwale 15 jasikani 15 jasikani entambula okujemulago then nemere wakati tusaba naye embera tinungi emere bazira okulya bedonda bwedondo bakwemoda tidi lusagawa bakweta tidi bakola batya mboine akweronda londa obuboli timboli dede mbona buzibuzi butyo mami yanebere ngali memere ate aba mwidwairo n'omwana so byabanga bizibu so bambye bakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndia video sigira OFM sede ombikade Ryan nembira yo kwa Kemba nembira yo kwa Kemba nembira yo kwa Kemba nembira yo kwa Kemba yemba tuje Ryan tuna na rugoye Aha.